Ninkutangirira puroguramu y'ekyanga kyawe kandi eriizooba nituza kuganiira aha kw'ediini y'obusiraamu yiizire omuri nkore. Twatayira bamwe aha baishukuru b'abantu abatandikire ediini egi kandi nibatushoborera oku yiizire n'oku yatandikire. Haji Haruna Sebayinda Kafeero ogu ni mwishukuru wa Adamu Mutaasa Kamya Kidibye, omwe omu bareesireho ediini egi omu myaka ya 1910 kandi n'omwe omu bayombekireho omuzigiti ogwa Kemishego omuri Kajara Ntungamo. Nze amannya agange bampita Haruna Sebayinda Kafeero. Ndi mutabani wa Yusufu Kafeero, ndi muzzukulu wa Adamu Mutaasa, ndi muzzukulu wa Matembe, ndi muzzukulu wa Kafeero Matembe, ndi muzzukulu wa Nsimbi Egudde, ndi muzzukulu wa Mugema Twejjira Nkima, Akabbiro Kayiba Mukuukulu, Omubala Ssenyenku twokya ennyama, Mugema affe kudde omulala. Obusiraamu okujja mu nkole muno bwatandika nga mbuva mu Buganda. Mu Buganda mwe mwatandika obusiraamu nga butandikira ku Ssaabasajja Kalema. Kalema yali kabaka wa Buganda, ne balwana entalo, balwanira obwakabaka ne muganda we Mwanga. Olwo nno entalo ezo zaali zeegasseemu ab'amadiini abalala, nga zirimu Abaprotestanti, nga zirimu Abannakatuliki n'Abasiraamu, balwanira obwakabaka. Abazungu n'Abafalansa baali ku sayidi ya Christianity, y'Abakristaayo n'Abannakatuliki, ate bano Abawarabu nabo baali mwe bali nga bali ku sayidi y'Abasiraamu. Kati entalo ne zitandikira awo mu 1800 kumpi 56 awo. Abasajja ne balwanagana, emmundu ne zivuga okutuusa Abasiraamu lwe bawangula olutalo. Kasita bawangula olutalo, Kabaka Kalema ne bamuteeka ku ntebe y'Obusiraamu. Naye emabega kwawo Kabaka Kalema ng'alina kitaawe bamuyita Muteesa I. Kyokka Muteesa I oyo ye Obusiraamu mu kujja kwennyini mu kusooka gwe bwasangawo nga kabaka, ono gweŋŋamba ono gundi Kalema yali mutabani we. Naye kabaka oyo Muteesa I ye ate yayagala nnyo Obusiraamu. Olwo nno njogera nga tukyali Buganda, Obusiraamu si bunnaba kujja mu nkole muno. Yayagala nnyo Obusiraamu Muteesa I. Naye ne Kuraani yasomako ekitundu, naye ekyamutiisa bamugamba nti kabaka taba na nkovu. Bano Abazungu balisanze nga kabaka Muteesa bamusiraamula dda nga musiraamu, naye bamugamba nti kabaka taba na nkovu, owulidde. N'olwekyo kabaka bw'onaaba ng'olina enkovu ojja kufa. Kabaka Muteesa n'atya enkovu ezo okusiramuka. Awo nno Abazungu bagira awo ne bayingira nabo mu lubiri, n'Abafalansa ne bayingira mu lubiri, ne bamuwa emmundu, ne bamuwa ki, ne bagira ki, entalo ne zitandikira awo. Ye n'ajja afa, kati obwakabaka n'abuleka awo
ne batabani be Mwanga ne Kalema. Awo we butandikira awo balwanira obukulembeze anakulembera Buganda. Akati awo Abasiramu bwe bakwata Obuganda, Kalema n'akulembera n'abakabaka wa Buganda. Yamalako kumpi emyaka 2. Abakristaayo n'Abafaransa ne beegatta. Amazina gange ninyetwa Haji Kasimu Murekura. Nyine emyaka 85 y'obukuru. Kandi omu Busiramu tinda buzairwemu. Kureka nanye nkabuza mu buzamu omwaka gwa 52. Obusiramu okwijo muri Kajara ningasho muri Ntungamo bukaretwamu Abaganda. Abaganda aba bandize kureta mu Busiramu akaba ari Mutasa, Adam Mutasa hamwe na Adam Mirambo. Mutasa akaryo mu Igomborore rye yabwongera kandi Mirambo akaryo mu Igomborore yihunga. Abantu abo bakubiziremu bene ishebo bija bakuratire. Umuryabo wizira bakuratire akarujundura. Rujundura kija yabanza umugomborora ya Butanda, kandi abantu abo bakabija barya bami. Namwe n'Umutasa akaryo wagomborora. Rujundura kuyizire bamuhumuruka. Adam Mutasa nanka Mirambo niwe ntaramanyire yayabira ry'umwami. Abantu abo bakakora umurimo muhango kuno hakatari yo ntoke nungi bayigesa abantu kuhinga ntoke, bayigesa abantu kuhinga emyani, bakora umurimo muhango bagunjura abantu. Ebyanga byatandika kukurana no kwetegereza. Abantu abo kubahikire kunu bashwera abakazi b'Abanyankore. Abakazi bazara abana kandi bayogereza abantu kutaha mu dini y'Obusiramu. Na nobwo Abaganda Abanyankore bakabata kubesya munonga konka kuyabera shwera munyanyo ko ninga yashwera shwenkazi yawe uza yogire kumureba kureba shwenkazi yawe bakushomese cyo Busiramu. Abantu abarukukira ubwingi nuko batahere batyo Busiramu kikatwara obwire buke abizire bari bake b'Abasiramu ahabwo kubugambererana no kubwegesa abantu bwanjanjare cyanga cyone. Bakatandika kukwata amataka bayombeka emizigiti, batandika kushomesa abantu Obusiramu. Obusiramu niko bwatandikire butyo umucanga iki cya Ntungamo na Kajara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah al-karim nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ntumwebaza mukamarahangogo yabasa kubushesha tuyabahurire kandi akabushesha tutayise TV West n'abanyamahurire bayo batayire Ntungamo Muslim District Council na Ntungamo Muslim Community na Ntungamo nka district at large ntubakira ahabwebyo ebimuyija okuronda na munonga ebyafaye by'Obusiramu muri Ntungamo. Ntungamo ni district mu district ezikora Obusiramu a district nshanjwe na munana. District eji ekatandika omwaka
2011 yatandikira amashaza ashatu konka icweka kimwe kikaba nikitwarwa mbarira ansi y'omugenzi n'umureberezi wa Sheikh Marehemu Kaduyu Abdunur Ruhanga Musasire, then icweka ekindi kikutwarwa Bushenyi Gureta Bushenyi eri Bushenyi omubwire obwo. So ntunga mu district eri kwemarira ey'obusiramu erimu amatware 11 ezo tweta muzirimu counties, then na n'emizigiti 86 tumazire kurwo mu kuronda emizigiti ejo erifure ekuronzire abebembezi bayo. So ntungamu ne district ino bwebembezi obukwemarira obwire district chairman. Amazina ganje ndi Sheikh Swalehe Kashangirwe district kadhi wa Ntungamu konka ariwe district kadhi wa kabiri ayabiri okubanza ari kutandika district 2011 okuja kusya 2015 amine 2015 akari omugenzi Sheikh Marehemu Megade Ruhanga Musasira akafa ubwo no twagira ombigere bino mbufunze bwo nakururi izoba twashemerwa nkantungamu kugira ngo kimwe abanyamahorere mukatora umwoga gw'ibintu biri kuba bistamira hamwe mukabijanjaza babuganisa n'abandi bantu babyitaga kuhorera ntunga mu district y'ebyafayo obusiramu bwayo no bwera biri ntunga mu district kutandikana emyaka ejo konka kabantungamu eyakare haza amashaza gashatu agatandikire district harimo ishaza rimwe gonagine byafayo konka na munonga ecyanga ekikwetwa Kajara n'umwanya gwira umukutandika ko obusiramu bwa Kajara bukatandikana bukutandikira musingi gw'abashija bizire bari abebembezi, abandi bari abashubuzi, abandi bari ababurizi b'edini y'obusiramu nari bari baduati konka ebyafayo by'obusiramu omuntungamu na munongo mu cyanga cya Kajara n'amazima bukajanjara bukutandikira Kajara aho ibintu bibiri. Icyo kubanza Kajara abasiramu abizireyo bakija bari abebembezi konkumbe ebembezo obo wabira bebembire akanetwa omugenzi Adamu Mutasa ayabirwa amashaza aguya ibembire garengira harimwe aho kwebembera hishaze ya Kajara rwashamire rukutandikana ija ibemberaho nishaza erukwetwa aka omukiyenje ikiyenje kikushangwa mu rukungiri konko bwire by then tinkumanyisha zeri bano baryeta rubabo bano baryeta bata konka niyo ya kurire arikuza kuritayaringa. Omuzigotogo gwa Kemushego gukija gwayombwe ko 2020 kandi ukija gwahamibwa mu mwaka gwa 2035. Ubusiramu bukatandika n'umushije ogwa omugenzi Adamu Mutasa ari kutekatiho kugira ngo akije muri nkore ari kurugisingiro yije ashira mu cyuke kiba kweta Butanda eri kushangwa Kagarama kuyashire Butanda yateka umuzigito go kubanza umuzigitogo ya leta bakodomi babiri omubabini betwa Swari Kimukasa abinju bakumanyaka ka Mukungu yagaruka leta mukodomi ondijo obabini beta Zaidi Mukasa konka izina rye kikubyo ryo muri mugu yakozere bakamwita Rujundura mwena baharimo abo babiri nibo batandikire naje Adamu Mutasa umugenzi Mutasa ogwe we n'abagenzi babo babiri nibo bakumanyika munonga ogwa ryo wishaza kandi abari bakodomibe abo yabe nahereza abanyanya okujja kwatanisa nawe umukureta obusiramu mu cyeka ecya Kajara. Emyaka ejo negambe rya hagati ya 10
Rwenda emyaka 12 konka omuzigiti kuhamimbwa kugira ngu uzeke emishego ni 1935. Emyaka egyo 1935 Adam Mutasa nana omugurusi ayabya omuharimu by then omugenzi Zaidi Mukasa konka wazo mukichweka ekyo nibamanya nka Rujundura bakakora kihango oriya abo kugira ngo akaba ariyo wishaza yayamba kihango mu kuteka amashomero, yayamba kihango kuhereza obusirama amataka, yayamba kihango kuteka mu senteze abo kuba ubwo omugenzi Adam Mutasa niwe yatanikireho obushubuzi bwente okurwa mu nkore zikutwarwa Buganda bakuzitambuza bigere batandika obushubuzi bwente na kimwe kihango ombushubuzi bwe akariyo murisa kandi omushubuzi egyo yaba business yasikirwe family nabakuratireho abatabani nabo abashubuzi okusirizo bakwika Hassan Mutasa konka raini ya Rujundura yikakwata ubwo baharimu okushomesa edini y'Obusiramu kandi yakora kihango okusiramura abantu bingi namunongo muri nkore n'ekichweka hinkore yona abantu bene yabirenda kuza kusiramura akazo wa Rujundura mbwena abasirama bingi bona na bamanyanka ba Rujundura hamwe nana omugenzi Kamukungu obakweta Swali Kimukasa. Tibo bonka hariho ondijo bakweta Adam Mirambo konka Adam Mirambo ogwe we akari omushubuzi konka kihango kya ekinawo kiyakozire oriya kugira ngo akaba ari omushubuzi kandi ari omwebembezi ahabwishaza konka kandi nawe akari omushubuzi niwe yabanze kureta kuvuga motoka akwegesa abantu kuvuga motoka nawe nabana bingi konka ari ekichweka kitari cyanya munuka kureka ari ekichweka cya Rwashamiri. Obwa hata muri ntungamo harimwe emizigiti 86 kandi muri kemishego yonka harimwe emizigiti 24 nibagira ngo abantu aba bakakora kihango munonga ahantunguka yankore nibatandika okulimisa enguudo abo kuba enguudo omubwire obwe zikazi zitaruho batandika kuyingisa enguudo nibatandika okugenda nga bagenda mu naka mu station endala mu bitundu baba mu magombola baba mu giraki nengo lusibana bakulya magombola bakyali awo bakyagumba kati gundi mbaguta n'agamba nti njagala amanya gempulire Buganda administration gempulire Buganda njagala namwe mugitandike muno mu nkole era mu ntumire amasaza ganga amanya yenti kala abasajja abo ne batandika okutuuma amasaza amanya oli abamukwenda basekiboobo bapokino Rwashamiri hariya mukwenda kinuni Rwampala ne batandika okutuuma emiruka kwegamba abananko ne batandika okulabuka ne batandika okwambala obulungi ne batandika okusula mu mayumba amalungi babayigiriza okumala amayumba n'obusa okuzimba ennyumba ezirabikako kati wamu okutuusa abanankole bwe bagunjuka ne kakati balya abajunguti ne bagamba nti otyo kabaka ekyatuleeta tukimaze naye kakati nti eddiini yaffe ey'ekisiraamu katugende ku ddiini yaffe ey'ekisiraamu kubanga twajja nga tuli bajunguti owulidde naye ng'era abasiraamu naye nga baami era bwe batuuka muno mu nkole katikkiro w'enkole Mbaguta n'abawa amagombolola
n'aba w'amasaza n'aba w'emiruka abasiraamu bonna abajungute bonna muno baali baami abala n'aba w'obukungu era jjajjaffe yali wagombolola wali egundi wali Mutaasa yali wagombolola egombolola sooka kagugu n'ogimanya Nyakabaale bwe yava ekagugu negenda ekiyenze bwe yava ekiyenze negenda wali ebongera weeri era mu kiseera ekyo ye yali omumyuka w'essaza era musajja naye yali muganda w'essaza naye nga mu protesitanti yali muganda owulidde mu byazaalwa Semeyi mu byazaalwa niwe yabandiza essaza omulinkore hari ipokino hari yabongera abambe nankeji nanka rwashamiri kakati bakitaffe abo abajunguti kati nibatandika okusomesa obusiraamu mu budde obwo muno tiwali mu busiraamu nga tiwali wadde musiraamu yenna nibatandika okusomesa obusiraamu nibatandika okuzimba emizigiti era omuzigiti ogwasooka waffe wano ogwekazala gwali kemusegwawo wali muzigiti gwa ssubi owulidde era abajunguti abo ne batuula Mutaasa ne banne Luzunduula bangi nnyo abajungute ne bagamba tekwa kuzimba wano muzigiti ekyemusego tusomesa abantu ekigambo kya Allah owulidde kubanga kyekyatuleeta twalwanira obusiraamu eri amasasi tebatukubaga bwereere kati bazimbawo ekyemusego muzigiti kati nibatandika okusomesa Kurani omulingo ogubwatuyambiremu abashaija b'Abaganda bakaba bagunjukire kutukiraho bakaba bayegira ebyokuhinga abuko abajungu niyo babandize kuba ikire batwegese okuhinga n'ugwabire guryo mu muhango muri nkore abanyankore bakaba barya barisa n'abahingi n'abahinga ebyokurya bike bitakuruga mu sente hatukubizire batwegese okuhinga kandi batwegese okuhinga bingi ebirukuruga mu sente na munonga nkumwani nebindi byabire niruga mu sente ombwiro bwakaruhe bitoma ebyo muri kureba nibyo byabire nibiruga mu ebyo kweshweka nibyo byabire nibiruga mu ebyo kujwara wabo yihireho emkweza abantu babire bajwara babagera mu mbuzi zabo n'ente zabo konka babaganda bakijana bamanya kandi ombitoma harimu za burangiti harimu amasuka nebindi esande kwija ntwijagumiza munemboozi egi obwo turi kushoborera ebyentunguka ebyizire n'abantu aba hamwe n'ebi barikwegamu nk'abebembezi ba hati